бар жырларны жырлап, бізге ол заманда бір чуында сейірді көрінген елі. Бүгінше де har birimizlerle biz Can Kozlar деген жырында, Аңғалгөредағыда başka жырларында сафарынан. Şimdi bayramında teleradyo kompanyada işlep başlarında Ayxayda men de bek suyup safarını Karaçay'dan beri çakırıp birdençe beruda hazırlagan edik. Endi safarın üstünden aytsak, ketisiler de ana jırlarına dep жазған har sözünü suyup tыңлайса, kesinde ol жанында бейік білімі барда. Андан енчілігі одағы да ана ол мақамлары, ол назымларын алайлау құйтырса да мақамды айтқанша алай ештің әлі. Есінде де кім часын мені сағышларым деген Алла беріп құраған ек сафарыла. Артта редакциямызға қағықтылар нелер жазып қалық имана хақына енті ол сафарыны беруге чақырып бір беру жаңы жырларында ештірігізден. Зылла тұрғанынша тұрсын ташағаш деп жырында айтып, андан sonra сафарында жетіп қойған ек бір 5-6 жылға. Шүкір Аллаха сафар көп болмалы жаңы альбомын жаздырып ештірген бізге. Андан да беге қуанғаным сафар біздеді, сафар бізді біледі, сафар бізге алып көп жаңы жыр бұла, назымлар бұла. Қуан сағат берікті, Аллах айтса, сафар қарындашыма айтарақ, ол бізді қалай сафар, жашауын алай барсын. Аллах тала башынан қошып берсін сәңа. Özlerle Safar'la men birinci kere tübeşkenim 1980 yıllarda bulgandım. O zaman da men konkursta horlap diktar olup işleyim. Tokumalanlıyla dekrete ketken zamanı oladı da sonra Arda Erbay'ında üniversitede oldum. Общежитияда тұрғанымызda магнитофонда там ölmesiyle kartlarımız, tepmesiyle tavlarımız deyip жүріп әрі, sonra Can Kozlar ekisi var еді. Sonra бірден жазып алып, жырлап, не білейін, қалайды да. Sonra safarımızı tep başlayımız. Biz izleyip тұрғын çıkarları, o zaman da televizyonda Baydullalan Ali işlikte, Ali Kallalıysa bunlar yolu da bir kısa bölüm ötülen. Sonra ikinci bölüm manla jetkenin. Safarından çakırama, 3. etajda oturabız. Şavalan Tahir var, men. Sonra Bulay Kallay jırla, Nezat Aslamıra Restorası degen çak hapar aytabız da sonra tübüne düşüp pavilyonda bitti o kalma kaldı. Ol kezüge hazır olan jırlarım o zaman da жазған ек. Endi Naytırға болдық. Мен сафар мұнда Тырнауылда жашағалы бері үйіне де барып кеткенмен, үйдегісі біле танышып, көп қапарды айтып, Фахму деген зат, Аллаға шүкір мұнда жеткенде, жарақлықны сүйген адам, аны іздеген жашауда да, баян назмыларында да. Аны айтқаным, ол бірінші кере түбешкенімізден бері, ортабыз алайлай қалған, sonra оладан маңға түрленмеген. O zaman da kallaysa da güllükte de alaydım. Biz var burada bir kesek çallaş uğravalralıkta yüreğimiz alayla kalgan ol beye gidim. Anayt Hanım kardeşim Safar'ın arasında da kesini jarık jırlarımla da oyunlu nazımlarımla da kuandıra turu deyip inanamız. Nek degende kertokuna yüreği açık bolgan adam. Köp zatlı, köp birlikte izlegen yürek, ette geç olsa da o izlegen tapmay koymaydı. Bu saatte bizde, bu istradada köp jırçılarımız da var, poetlerimiz de var, ol jırların jazalalay, mağanaları bolgan jırlar barla desin, Turgay Tokman. Aybet Megzalayt Hanım'a alayda bir iki notanı bilip, fonogrammanı жазып, alayga sahnaga çıkıp, jırlap ketken ol jırçı tüydü alqa. Жырчы мен ақылыма көре Масапарча, Альбертча, Зарифча, үлгілеріміз көп. Сапардың сүміне айтқанда біз Сапардың жырларында өскенбіз. Аны жырлары ол кесі жазады. Жырына мақамны кесі салады, назмыланы да кеседі.
bek ulu mağanası vardı anı nazmalarında, anı jırında. Saparda boş olay jır yoktu. Esimde de 15-20 yılından artıq, Sapar kesindesinler olur seni, 15-20 yılından artıq ana jırları Quru Qaraçaydığa bizde köbüsünde Malqarda jırlarıp durğandı. Ne jırlanıydı? Hani ayrı makamı, mağanalı sözleri bulğan sebep. Bizni milletini süygen adamdı o. Milletini anlağan adamdı. Hani sebeple. Bunların arasında da anı nazmaları, jırları, Bırzatqa da qaramağala, Cukqa da qaramağala, Sapar senetler bizni köp jırlarını kuvandırıp dursa deb, men aklım alayım. Nek degende seniçe adamlarımız, jırçılarımız, seni jırlarında üskün adamlar, alalla bizni törükere turgan törübüzni betin ürgü götürük, mağanalı eterik, jırны mağanası nede bolğanın jaş törüge bildire barıq. Sağ ol, köp jırlarınızda yaşa parçalık etsin.